Priština hoće da napadne sever Kosova i Metohije i priprema hapšenja i likvidaciju tamošnjih Srba pod plaštom borbe protiv kriminala. Ova izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića je udarna vest na današnjim naslovnim stranama. Koliko su Srbi u pokrajini ugroženi? Da li su pretnje Aljbina Kurtija opasne ili isprazne? Koriste li kosovski Albanci rat u Ukrajini da ostvare svoje ciljeve u pokrajini? Štamp ovoga jutra prelistavam sa Milošem Garićem, glavnim i odgovornim urednikom portala Kosovo Online, i sa Darkom Obradovićem iz Centra za stratešku analizu. Dobro jutro i hvala vam što zajedno sa mnom listate štampu. Pa hoćete li vi, gospodine Gariću, da prokomentarišete ove naslovne strane? Evo, mi smo videli da su na svim naslovnim stranama zapravo priče o Albancima, izjave predsjednika Aleksandra Vučića. Kako vama sve ovo izgleda? Pa, nema nikakve sumnje da je situacija tekako ozbiljna i da je veoma velika neizvesnost u pogledu toga šta ćemo u sljedećih 10, 15, 20 dana sve od vesti imati i čuti sa prostora Kosova i Metohije. U skladu s tim onda i potpuno jasno da Srbi u ovom trenutku na prostoru Kosova i Metohije, ali i na celom prostoru gde god žive, imaju 24 sata dnevno jednu brigu i strepnju o sopstvenoj bezbednosti i kada je takva situacija, onda onaj svakodnevni život ne može da bude dobar i normalan. I to je ono što Srbima nedostaje. To je ono što Srbi na Kosovu i Metohiji negde sanjaju i žele, da im se vrati taj neki mir, spokoj u svakodnevnom danu, kada ustanu ujutru, da ne razmišljaju da li će neka policija da tu bude, da vršlja i da ih ugrožava na razne načine, kao što se to dešava ovih meseci iza nas. Kakva je onda atmosfera na Kosovu? Atmosfera straha? Pa, definitivno možemo da je nazovemo i tako, ali mislim da nije to strah u smislu onoga koji parališe srpski narod na Kosovu i Metohiji. Ne. Više se tu radi o toj nekakvoj neizvesnosti, ali istekako s druge strane je prisutna spremnost kod Srba da se suprotstave, da pruže otpor tom teroru i svakodnevnom kršenju njihovih prava. Jer vidite šta radi Kurti. To je ono stvari što je najopasnije u celoj ovoj priči. On pokušava da sebe predstavi kao velikog demokratu, kao čoveka koji sprovodi zakone. On govori o vladavini prava. Sebe predstavlja kao jednog od najvećih demokrata u Evropi u ovom času i tako dalje. Znate, kako bi ono rekli, ko o čemu, baba o uštipcima, tako i Kurti o poštenju, tako i Kurti o vladavini prava i o zlim Srbima. Ponavlja tu mantru non stop, pokušavajući da na taj način da sebi legitimaciju da može da upada u srpske opštine, da može da zloupotrebljava tu oružanu silu koju posjeduje i da krši prava Srba, da hapsi, da progoni i da, verovatno, u nekom trenutku proba i da fizički ugrozi Srbe, da možda dođe do toga da isprovocira situaciju u kojoj će moći da koristi to oružje i da neki od ljudi u srpskim sredinama, posebno na severu, proba da eliminiše i u fizičkom smislu, jer su oni smetnja kako on vidi stvari i kako bi on želeo da preuzme potpunu kontrolu i da tu svoju strahovladu sprovede na način kako želi, da bi otupeo oštricu Srba, da bi ih onemogućio da se brane, jer on zna da su Srbi tekako dobro organizovani, da je Srpska lista kao politička snaga Srbe ujedinila i da je napravila taj jedan jak blok koji ne dozvoljava da Priština radi šta želi u srpskim sredinama. I njemu sasvim sigurno smeta jedan određen broj ljudi. On bi u nekoj svojoj projekciji tog suludog plana sigurno pomislio i na to da fizički eliminiše neke ljude kako bi onda Srbe dodatno uplašio i doveo do toga da budu dezorganizovani i nespremni da se brane i da pružaju otpor onome što on želi da napravi. Tako da ja u tom svetlu vidim i ovo što je predsjednik juče rekao. Tu definitivno postoji jedna doza opasnosti od ideja koje ima Aljbin Kurti. Da, ali hajde neka to gospodin Obradović prokomentariše iz svog ugla. Predsjednik je također upozorio privremene prištinske vlasti da nikako ne pokušavaju da ugroze bezbednost Srba. Kako ste vi to protumačili? Nije ovo prvi put da predsjednik unapred najavi šta oni spremaju, kakve su namere, ali šta će da urade. Setite se i Gazivoda, setite se i mnogih drugih incidenata kada je predsjednik... Ali kakav bi, oprostite što prekidam gospodin Obradović, kakav bi odgovor trebao da bude Srbije u slučaju da se Kurti zaista, da kažem, drzne da uradi ovo što predsjednik misli da će... Mislim da je u ovom trenutku važan politički dijalog sa NATO
Kosovtom kao jedinom silom u skladu sa rezolucijom 1244 od tog političkog dijaloga i odnosa koje Srbija ima sa tom alijansom i sada se i predsjednik sastaje 17. avgusta sa Jensom Stoltenbergom. Zavisit će dakle način na koji ćemo mi naše podatke s kojima raspolažemo da koordiniramo sa onim podacima koje oni imaju, kako bi dakle izbegli taj mračni scenarij u kome može doći do nekog puškaranja, vatrenih okršaja, možda ubistava nekih ljudi, jer to je onda put bez povratka, nakon toga više neće biti mira. Dakle, jednostavno Srbija se može naći u jednoj iznudici da jednostavno mora da reaguje, međutim, mnogi bi želeli da dođe dakle do nasilja. Vi ste mogli da vidite da je naše ministarstvo odbrane bilo prinuđeno da demantuje lažne vesti koje su dolazile iz Ruske federacije i prvi put smo sada čuli od naših najviših državnih zvaničnika da ovog puta Zapad nije taj koji ima interes za destabilizacijom. Šta hoću da kažem? Od kad se Kurti pojavio u političkom životu, dakle, na Kosovu i prvi put i drugi put, uveo je ekstremizam u javni diskurs, uveo je, dakle, način da se Srbi krive za to što nema struje, za to što nema vode, za to što nema vakcina, za to što nema dobrih plata, za to što nema viznih liberalizacija i to je jednostavno matrica nacionalsocijalizma, jer onog trenutka ako krivite jednu nacionalnu grupaciju za svaku moguću svinjariju koju ste sami napravili jer ste korumpirani i tako dalje, tog trenutka je apsolutno porastao napad na Srbe više od 4 puta. Ako uporedite, evo to gospodin Garić bolje zna, kako su ti napadi bili na nekom konstantnom nivou, šta god to značilo i kako od kada je Kurti krenuo tako da govori kako govori. Dakle, Srbi su se našli u jednoj situaciji, to ne govorim ja o ovim Srbima što su malo vamo, malo tamo. Ja pričam o Srbima koji ceo svoj vek žive i rade na Kosovu, koji nemaju alternativne solucije, mogućnosti da negde odu, nego jednostavno tu su gde su. Oni zapravo svedoče vrednosti države Srbije na tom prostoru. Oni su zapravo ti koji su i motivacija našem državnom rukovodstvu da se bori za njih, ali moramo da znamo jednu bitnu stvar. Svaki dan koji prođe bez normalizacije odnosa između Beograda i Prištine je dan koji je više na lestvici rizika od mogućih sukoba. Ono što je važno, dan po dan, kako prolazi, mnogi su uveravali 2007. godine. Mi ćemo doneti skupštinsku rezoluciju i problemi će nestati. Problemi nisu nestali. 2008. su rekli mi ćemo šetamo sa svećom, problemi nisu nestali. Predsjednik Vučić se uhvatio kada su svi bili protiv njega. Briselski dijalog je isteran, dakle, potpisan je i sporazum. Zašto je to važno? To je važno jer je to prekretnica u ekonomskom razvoju Srbije, ali i u napređenju bezbednosti Srba. Pogledajte, ovog puta vi nemate prazne priče na stolu. Imate zajednicu srpskih opština koja je apsolutno kamen o vratu svima onima u Prištini koji bi da degradiraju, dakle, srpski nacionalni korpus na Kosovu s jedne strane, dok sa druge strane ta zajednica je sada podržana i od Eskobara, odnosno Amerikanaca, ali ja mislim da je kredibilitet Evropske unije na kocki po ovom pitanju. Ako ne budu bili u stanju da nešto pipljivo sprovedu, možemo doći do zamora dijaloga, a to je najveći problem, jer sve prethodne vlasti su dakle težile upravo da i nas kao javnost, ali i građane na Kosovu, ali i međunarodne aktere zamore od dijaloga i da kažu eto to će s neba da nam pane pa ćemo rešiti. Gospodine Gariću, za 18. avgust svakako je zakazan razgovor u Briselu predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija. Predsjednik je izrazio sumnjičavost da će tu biti bilo kakvog pomaka. Da li vi delite tu njegovu sumnjičavost? Da li je moguć pomak? Jutro se čak i gospodin Vesić rekao da on ne veruje da će se bilo šta pozitivno desiti jer negativno komentariše volju Aljbina Kurtija. Vidite šta radi Kurti. Kurti beži od dijaloga, Kurti beži od bilo kakvog civilizovanog razgovora i mogućnosti da se o nečemu dogovorimo i da se taj onda dogovor sprovede, naravno, u delo, tako što podiže tenziju, preti ratom. Ovih dana je izgovorio rat 10 puta. To je iz njegovih usta izašlo. Znači, taj čovek je onaj koji bi bio odgovoran za bilo šta u tom smislu ako bi se dogodilo. Niko drugi ne govori o ratu osim Aljbina Kurtija u ovom trenutku. Svi govore suprotno. Tako da Aljbin Kurti će sigurno i 18. u Briselu probati da izbegne sve obaveze, probati da izbegne svaku mogućnost da za tim stolom se razgovara o nekim temama, a pre svega
će probati da izbegne tu obavezu o realizaciji zajednice srpskih opština koja mu stoji kao kamen u vratu, jer on je bacao suzavce i dimne bombe po Prištini, po Skupštini, po ulicama Prištine zbog Briselskog sporazuma. On je taj koji je u prištinskoj javnosti među Albancima slovio sve ove godine za najvećeg neprijatelja i protivnika zajednice srpskih opština. I zamislite sad vi situaciju u kojoj on to treba sada da sprovede. I evo, Amerikanci pokušavaju da mu otvore prostor neki, da ga zaštite, u tome govoreći kada ambasador Hill i kada Escobar kažu da mora da sprovede, ali da to bude u skladu sa Ustavom Kosova. Valjda je namera njihova da Kurtiju pronađu onaj prostor gde bi on možda mogao da uradi to, a da politički ne nastrada među svojima u Prištini. I to je sada ono što ćemo vidjeti, da li će Kurti pristati i na tu opciju. Ja mislim da neće. Ja mislim da će Kurti potpuno želeti da spreči bilo kakvu mogućnost realizacije zajednice srpskih opština. To je njegova noćna mora. I iz toga proizilaze sve ove dalje nervoze i frustracije koje mi imamo kada on počne da priča o ratu. Jer on jednostavno ne želi na bilo koji način Srbe na Kosovu i Metohiji u smislu normalnog njihovog života, prisustva i uticaja na dalju bezbednost, na dalju budućnost Kosova. On hoće Srbe marginalizovane, potpuno obespravljene, ljude koji će biti pod potpuno njegovim uticajem, bez ikakve mogućnosti da svoj život organizuju na način kako oni smatraju da treba. To je ono što im pruža zajednica srpskih opština. To je ono što je ta samouprava i dok god to ne bude bilo od strane Prištine prihvaćeno i dok god se to u Briselu ne bude za stolom o tome govorilo i kao obaveza nametnuti Prištini da moraju to da sprovedu, mi ćemo imati situaciju u kojima će Kurti da stalno budemo u tenzijama, da se stalno priča o ratu i tu smo onda na terenu gde zavisimo pre svega od toga kakav prostor će dobiti Kurti iz Vašingtona i iz Brisela. U ovom trenutku signali postoje i to je jako dobro, da je u Vašingtonu sazrela jedna svest da bi opština zaživi konačno. To je ono što je saopšteno Kurtiju vrlo jasno. Da li će Kurti biti u stanju da to napravi, da to sprovede, da li će Amerikanci dovoljno da stisnu njega u sljedećih 10 dana, 15 do 18. pa do 1. septembra, za kada se isto očekuje da vidimo šta će se dogoditi oko ovog reciprociteta. Ambasador Hill je dao jednu, da kažemo, pomalo i optimističnu zaista izjavu kada je rekao da i Metohija od strane Albanaca ne može da donosi samostalne odluke, niti mogu da grade bilo kakvu svoju nezavisnost, pod znacima navoda, bez onoga što im iz Vašingtona dolazi kao instrukcije i kao pomoć. Tu smo na terenu gdje ćemo od Vašingtona da očekujemo... Malo imamo vremena, još gotovo minut do kraja, zato bih iskoristila samo da od vas, gospodine Obradoviću, čujem i analizu situacije u Ukrajini, da se osvrnemo na situaciju na ukrajinskom frontu. Blic, evo, piše da je Ukrajina krenula u kontraofanzivu. Šta se trenutno uopšte dešava u Ukrajini? Dešava se jedna stvar koja nije mogla da se čuje baš često u srpskom informacionom prostoru, a to je da je Ukrajina zaustavila zapravo tu rusku agresiju. Od 3 pravca napada svelo se na 1, 5% teritorije dodatne su Rusi okupirali i sada mi vidimo da Ukrajina na školski način priprema teren ovim raketnim udarima, HIMARS sistemima, MLRS-ovima, na takav način da uništi rusku logistiku. Pa evo, pogođen je Krim, pogođen je aerodrom. Neki licitiraju da li će biti pogođen Krimski most. Dakle, situacija nije baš onakva kakvo bi neki želeli da bude. Svakako nije ni bezbednosno povoljna za Ukrajinu. Još uvek visi nad Ukrajinom pretnja da Rusija može baciti atomsku bombu ako proceni da je ponižena, da gubi, ako Vladimir Putin oseti da mu vlast visi o koncu ako bude poražen. Međutim, u ovom trenutku je važno da kažemo da sva pomoć koja je došla Ukrajini u skladu sa poveljom članom Ujedinjenih nacija, član 51, sada vidimo njenu primjenu. Ako i krenu u kontraofanzivu, oni idu u svoje gradove. Dakle, oni ne mogu biti brutalni kao što su Rusi bili brutalni od, Harkiva do Mariupolja. Oni moraju, da paze kako će zauzimati, jer opet kažem, uzimaju svoje. Ono što će biti najteže od svega, bit će reintegracija života. Gde će se ljudi vratiti, koja deca će ići u školu, kako će ići u školu, šta će biti sa svim tim traumama, tako da jedna rana je iskopana na telu Evrope i bojim se da i ako sve ovo sutra
prestane, dugo će to još da ima posledice infekcije. Darko, što se zbivalo s ovom nuklearnom elektranom u Zaporožju? Pa Savet bezbednosti je juče... Je moguće da Ukrajinci to ugrožavaju i da mogu da izazovu tu haos? Juče smo imali svedočenje na Savetu bezbednosti gde su ljudi koji rade u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani rekli da su im Rusi držali pištolj na glavama i tako dalje. Tako da bojim se da je važno da, mada je nemoguće, da se ubace međunarodni posrednici koji će bar zauzeti nuklearne objekte kao ekskluzivne zone zaštite. Ali upravo je to ovaj Nebenzija i rekao čovjek, da treba da dođu iz međunarodnih tih institucija. Ali ko će im garantovati bezbednost? Znači, pogledajte šta je bilo sa Crvenim krstom u Mariupolju. Dakle, tu je problem jako veliki što je rat doslovce do istrebljenja. Opasno je što te nuklearne elektrane mogu svakog časa biti pogođene. Ono što je problem, ovdje se ratna dejstva prenose u naseljena mesta od prvog dana, a kamoli u jednu nuklearnu elektranu. Dakle, mora da se nađe optimum. Ako ne nekome, Turska, ta koja bi bila prihvatljiva za obe strane, da se rasporede njihovi posmatrači, kogod, ne znam ni gde je OEBS-u sve dostupno, uopšte da se šeta njihovim akreditovim posmatračima, onda bi ja odabrao, neka bude to Turska. Ako je Erdogan prihvatljiv, dakle, hajde onda zauzmite te parametre na način koji će garantovati da ne dođe do nuklearnog akcidenta. A ako dođe do toga, dakle... Čudno je zaista da ukrajinska sada vojska je spremna da ugrozi Zaporožje. Prosto mi je neshvatljivo da su... Da, ali o tome morat ćemo da pričamo neki drugi put i možda i opštinije da nam to bude centralna tema. Ovako smo stigli samo malo. Naravno, ali ne daj Bože da nam bude tema. Da, pa dobro, ne daj Bože da nam bude tema da se desilo, ali ovako da analiziramo. Gospodine Gariću, hvala, gospodine Obradoviću, takođe. Hvala vama.